ngay đây đồng phơi mình tên ban vô camera nhưng mà thọt test đây nè Lumix S9 chẳng như mà thọt video nâng rút phim tầm mấy test bây giờ mà tập phim rồi bó Lumix S9 nè tao và dù là khang khỏi nhưng mà sạch khăn mình tên mong cho mình thay riêng lịch chẳng có năng chẳng như mà sạch ra cho mọi người một nghĩa ở real time lab là trong Lumix S9 nè một nghĩa nó cứ đô po bam phim mà mình sẽ bắt ra camera thì thằng cứ đô là trong camera năng mong nhưng ai thọt một đô po bam phimไปกับพุงทอดnăng mong cả nhọt sảnh po nè mơ tới ba phiền cinema tích những cái đó ui sát này cái nhọt nè ở đây dương xạ cho mọi người rút phim spin đi mà đòn nè dương sụp những mới dương chưa lại lặt đi máu nè đô po nè ui xa khăn mình thế nè đôi cả video muốn chẳng các cư luôn bây giờ snap nhá bắt ban bây giờ sẽ được để chạy cho nhưng trong selfie của này dơ cho mình dùng của bạn thế nè để nhưng trong top plong cua plong tiếp plong mấy cái top ban xa là đây khơi nhớ nghe sửa phở khăn mình tên để lại cho top vlog top đây những cái na phở luôn bây giờ snap nhá cứ sửa khăn mình tên là cái biên một nghĩa biển in stabilizer bây dương top bây dương trong thời dương đa dương rốt dương ấy mấy cái đó còn với chui tụt làm đằng ở video nó mơ tới khơi kinh cơ đây cứ smooth lo mong hai cái tập nóคือมีmột nghĩa mới tiếtคือmột nghĩa open gate một nghĩa open gateนั่นคือยังไงทอวิดีโอหนึ่งรูปภาพบันจันสมารถมองอย่างนั้นคืองี้สู่อยู่แต่เพราะในเรื่องบันไดสังคมเซมเซยังจังพอพลังประเดี๋ยวกับบ้านพลังประโชกับบ้านพลังสแควร์กับบ้านคือบ้านเฉินพลังพลังเหมือนกันเหมือนยังมันเท่ากับ2 อายุประมาณ2 ปีภาพออสจ้าหรือบอลูมิดแลบแอปนิววินดองได้อัปเดตรูปภาพหนึ่งวิดีโอบางเพลียมๆจำแต่30 วินาทีแต่เป็นเอาโดยยกมาหลังฟิลเตอร์เนี่ยแต่ว่ายังจุดหลังเสียขยันโจกน้องแอปเสียโจกน้องโซเชียลมีเดียบางพลิมมองสู่เหมือนกันนี่ยังเผยมาไงนะทมอเนื้อเชิญตาอยู่ที่กำลังนี้ฮะกันทมอบอกเกมแมนจังกำลังเลยเป็น S9 นี่ฮะโต๊ะงี้ส่วนตามคลุ้นทอดกำลัง professional อยากชับเราฮะตรมใต้30 วินาทีแต่เป็นเอาLumix S9 Quick Shoot and Share on Social Media ตรมใต้30 วินาที